Yo, there's a boy. Haya, riu ni mukionete maundu maria maragithi na mbere. Uyu mundu mwiritu egwetwo Pretty Vishi mena Bradley Mtolo. Ati Bradley Mtolo uria agithitie ahiki thayu, uria akoretwo akiagithia ahiki thayu. We, ndironire ka posti Facebook ati leo ahiki tiake thutha wa kuona mbica ino ya mwanake uria ukoretwo akimagithia toro Bradley Mtolo kana Goliath mena Pretty Vishi. Hehe, tugoka comment section riu tukione uria andu makiura agichangira ati Kagoga aka Kango Ngori aruga atiriri right leg feeling it. Muriuki MC Jose Mkirinyaga kuga na hivyo ndivyo nyota huzimwa. Wazimie na akiaga kiuga atiri mguu mmoja ina support mtu mzima. Nake Shishiro ate perfect match. Wewe nake mwana Kidaudi akakiuga ate perfect match tena. Kate Mwai akuga tani kenete ona hanini. Uyo nake ni murakaru nike. Biro John akamuga usijaribu kuomagine hivyo na ingine haki. Betty Mwasira akakiuga ate huyu mwanaume akona stress siagike ucio ni gutukihe rugano ucio muthirimo no wake mwaki wakirire getirimbi hea mboroke nuthiaga kiuga ino Goliath ni kunina nake Ceci wawerwa agakiuga atiri ahiki alekwa hihi we ucio ndari hau nake Maishi Mukenya agakiuga watching the mithirimo wewe